Bogovi novog doba. Indija, zemlja tajanstvenosti. 7. na svetu po veličini, a druga po gustini naseljenosti. Bogata je sirovinama i raspolaže ogromnim potencijalom ljudske radne snage. Uprkos tome, ova zemlja spada u najsiromašnije na svetu, a njeni narodi najviše pate. Milioni Indijaca su neuhranjeni, bolesni i siromašni. No, pored svega, ljudi su u odnosu na svoju sudbinu apatični. Njihova religija ih uči da svoju bedu posmatraju kao nešto manje važno i ignorišu svoj način života kojim su zarobljeni. Naipaul i sam Indijac priznaje da njegova zemlja trpi zbog bolesne kulture i civilizacije. Ona je paralisana sopstvenom religijom. Vrlo složena i protivrečna glavna religija zemlje, hinduizam, uči obožavanju prosvetljenih učitelja, takozvanih gurua i nebrojenih ikona. Hinduizam obožava kako prirodu, tako i ženstvenost. On smatra da je boginja majka prabožanstvo. Ona se obožava u nekoliko oblika. Najpre kao majka Indija, obožavana u vidu karte, ili majka zemlja, koja se simbolički obožava u vidu krave, kod koje je čak i mokraća sveta. Onda postoji boginja smrti ili razaranja, nazvana Kali, koja se može umilostiviti samo krvnim žrtvama. Veliku ulogu igra i sveta majka Gang, najveća reka u Indiji. Milioni ljudi idu na hodočašće do njenih obala da se tamo mole i obave ritualno pranje. Godišnje se u Gang baca pepeo 1000 umrlih, u nadi da će na taj način dobiti neki bolji budući život, bolju reinkarnaciju. Sve veća zagađenost ne može zaustaviti hodočasnike. Oni veruju da tu vodu moraju imati za svoje religiozne ceremonije i pripisuju joj magične isceliteljske moći. Ma kako to izgledalo čudno, ali zapadni svet polaže sve više nade u hinduizam. Tako je ova religija, koja je skoro uništila Indiju, našla pristup u sve zapadne društvene slojeve. Pritom se često naučno opravdava, a njen religiozni karakter negira. U tom procesu manipulisanja započinje promena zapadnjačkog načina razmišljanja, i to u oblasti nauke, medicine, masovnih medija, politike i crkve. Hinduizam najubedljivije deluje kada koristi terminologiju hrišćanstva i ne ustručava se da svoje učenja prikaže kao naprednije hrišćanske ideje. Stotine hiljada željnih istine pohrlili su u Indiju da nađu prosvetljenje. Mnogi od njih nestali su u toj zemlji i nisu se nikada vratili. Neke je ludilo i perverznost gurua, koga su obožavali i od koga su očekivali prosvetljenje, duševno upropastilo. Danas stotine ovih mračnih proroka osvaja zapad. Ima li potrebe za uzbunom ili treba da nastavimo sa pružanjem dobrodošlice ovim bogovima novog doba? Bogovi novog doba. Invazija božjih ljudi. Here in Delhi, India, Darshan Sin, jedan od mnogih stotina gurua u Delhiju, ima oko 15.000 pristalica. On objašnjava da je zadatak gurua da svoje učenike najkraćim putem dovede do spasenja. Spasenje je jedno, ali znate, postoji više puteva do njega.
Postoji dugi put i kraći put. Zašto je onda učitelj potreban? Učitelj treba da vodi najkraćim putem. Rabindranath Maharadža, bivši guru i vešti jogi, među svojim precima ima čitav niz prosvetljenih gurua. I sam je bio guru, obožavan od 1000 sledbenika. Hinduista mora stalno da bude u blizini svog gurua i da ga pita za savet. Konačno, guru postaje za njega jedini put do spasenja. Neobičan je prizor kada posmatramo kako sledbenici nekih gurua, koje sam na primjer viđala u Indiji, širom otvorenih očiju, ispunjeni strahopoštovanjem, gledaju u svoga učitelja. Pritom pokazuju bezgraničnu spremnost da sve prihvate što od njega potiče. Oni ga vole iznad svega. Volela sam Maharišija, obožavala sam ga. Sve što je rekao, sve što je učinio, sve što je mislio, prihvatala sam kao potpuno ispravno. Bhagavan je moj učitelj, ja ga volim. Ja ga volim, to je sve što mogu da kažem. Guru Bhagwan Sri Rajniš morao je da pobegne iz svoje domovine Indije. Američka vlada pružila mu je azil. Kratko posle toga u centralnom Oregonu kupio je veliku farmu, oko 15 hektara, gde se okupilo veliko mnoštvo sledbenika iz celog sveta, odevenih u narandžasto-crvenu odeću. Veličanstvena titula koju je usvojio glasi najveći duhovni vođa, gospodar univerzuma, velečasni gospodar i car. Carol Matriciana je novinarka i autor knjige Bogovi New Age-a. Rođena je i odrasla u Indiji, gde je provela detinjstvo. Godine 73. došla je u London. Danas radi kao stručnjak za nove religiozne pokrete. Pre Rajnišijeve smrti i zatvaranja njegove komune u Oregonu, doživjela sam jedinstveno iskustvo da tu provedem neko vreme. Rajniš se 2 do 3 puta dnevno pojavljivao u jednom od svojih nekoliko Rolls Royceva, da bi uživao u poštovanju koje mu je ukazivalo nekoliko hiljada sledbenika iz zapadnih zemalja. Može se slobodno reći da su ga bukvalno obožavali. Bilo je prosto tužno sa koliko su strahopoštovanja dočekivali običnog čoveka koji je sam sebe proglasio za Boga. Pridržavali su se njegovih duhovnih pravila tako što su oko vrata stavili njegovu sliku i oblačili se u narandžasto-crvenu odeću. Sheila Silverman, Bhagwanova menadžerka, pokušala je da objasni privlačnu silu koja je zračila iz njenog učitelja. On je jednostavno nešto... Nedostaju mi reči. To je kao ljubavni odnos između učitelja i njegovih učenika. Kada ga vidimo, u srcu se nešto događa. On je moj učitelj. U Indiji su ovakvi prizori veoma česti. Na jednoj od svečanosti okuplja se i po 20 miliona Indusa da doživi beskonačnu procesiju od nekoliko stotina tih samozvanih ljudi bogova. Čak i prljavština ispod nogu gurua služi vernim sledbenicima kao sredstvo da se dođe do spasenja. Ovo je tajno snimljeno i prošvercovano iz Indije. Goli sveštenici smatraju se posebno svetim i najpobožnijim učenicima gurua. Mnogi od njihovih sledbenika trljaju se pepelom spaljenih leševa i prljavštinom, a kosu mažu kravljom balegom. Neretko su zavisni od teških droga. Oni su sve svoje odnose prekinuli. Prema porodici, prema posedu, napustili su čak i svaki razum.
Može se reći da su u svom bezuslovnom predavanju guruu zapali u stanje bezumlja. Guru je naš najbolji prijatelj, filozof i duhovni vođa. On nam pokazuje put ka Bogu. Zato u njemu vidimo božansku silu. Da, mi ga poštujemo kao Boga. Ko ima priliku da se nađe u blizini voljenog učitelja i da doživi njegovu ljubav, njegovu milost, njegovo saučešće, njegovu poniznost, njegovu velikodušnost, mora jednostavno doći do spoznaje da se ovdje na zemlji susreo sa Bogom koji hoda, govori i živi. U našim zapisima se kaže da učitelj na zemlji deluje kao utelovljenje božanske sile. Znate li koga ste intervjuisali? Razgovarali ste sa Bogom. Za hinduistu je guru centar života. Guru je njegov gospodar, njegov učitelj, njegov spasitelj, skoro uzvišeniji nego sam Bog. Guru je veći od Boga. Razgovarala sam lično sa mnogim gurujima. Tragično je da ih njihov religiozni sistem primorava da se oslobode zdravih osjećanja i saučešća. Svirepost i neljudskost se pritom smatraju za duhovni uspeh, proglašavaju se svetim i samim tim opravdanim. Bio sam zainteresovan za poštovanje i obožavanje, darove i žrtve koje su mi prinosili. Što se tiče njihovih problema i patnji, bilo mi je potpuno svejedno. Hinduista je ubeđen da mu njegov guru uzvraća veru i ljubav. U stvarnosti, prosvetljeni u većini slučajeva iskorišćavaju osjećanja pristalica, da na njima odmeravaju sopstveni ego. Mnoge dolaze ovamo jer i oni vole Bhagvanija. Oni također traže mudrost i ljubav koje on nudi. On posjeduje toliko ljubavi, on je poklanja svakome i to nam pomaže da ljubav nađemo u sebi. Pristalice Jima Jonesa, propovednika jedne sekte u Americi, bili su ubeđeni da njihov odnos počiva na ljubavi. Skoro 1000 njegovih sledbenika je na njegovu zapovest izvršilo samoubistvo. Bio je to njihov posljednji dar potpunog predavanja vođi koga su voleli. Živote im je oduzeo ludak koji je tvrdio da je Bog i reinkarnacija Isusa Hrista. Guru Sai Baba je jedan od najmoćnijih ljudi Indije. Milioni Indusa smatraju se njegovim učenicima, a broj pristalica u zapadnim zemljama stalno raste. Ono sebi kaže: ja sam Bog i posjedujem neograničene moći. Nijedna prirodna ili nadprirodna sila ne može da zaustavi moju misiju. Prabhu Guptara, rođen i odrastao u Indiji, danas je novinar i medijski komentator u Londonu. Guruje dolaze na zapad iz dva razloga. Prvo, da preobrate ljude i pridobiju pristalice za svoju religiju, i drugo, zato što su otkrili da mogu nešto da ponude. Guruji nude porodici ili komune kojima se može pripadati, a koje oni nemaju. Zato vrše propagandu preko porodičnih komuna, koje su sve popularnije. Hiljada onih koji traže istinu, većinom iz razorenih porodica i zbog toga duševno nestabilnih, postaju žrtve gurua. Dr. Os Guinness, u svetu poznati naučnik iz Oxforda, autor bestsellera Pepeo smrti. Jedna od najdubljih čežnji modernog sveta odnosi se na saznanje o smislu života i pripadanju, cilju života, i stoga stabilnosti njegovog sveta. Pošto ga mnogi nisu našli na zapadu, a žele ga, okreću se protiv strukture svog društva i otvaraju se za sve što je novo sa istoka. ECNS je ranije pripadao internacionalnom društvu za Krišna pitanja u svetu, poznatom kao pokret Hare Krishna. 3 godine je bio izdavač i glavni urednik njihovog lista Back to Godhead. Stav prema porodici u pokretu Hare Krishna je vrlo nesrećno izabran. Porodica se u najboljem slučaju posmatra kao nužno zlo. Eckhart Fletter, uspešan američki novinar, spadao je među najvernije pristalice Rajneesh Bhagwana. 7 mjeseci je proveo sa svojim učiteljem u Indiji. Rajneesh jasno kaže da su brak i porodica kao i tradicionalne rodbinske veze besmislica. Ono što je važno, to je odnos između njega i njegovih učenika. Keti je 15 godina bila verna učenica Maharishi Mahesh Yogija. Radila je kao učiteljica i vođa grupe za transcendentalnu meditaciju koja se označava kao TM.
Nadala sam se da će TM koristiti moje porodici, ali naprotiv, svu pažnju posvetila sam samo sebi. Ako osjećate obavezu prema ženi i deci, kao i prema grupi, onda to ide na štetu organizacije. Morala sam da postanem član te sekte jer bi se on razveo od mene. Rekao mi je da mu više nisam važna. U stvari to nije bilo tačno. Još uvek je osjećao ljubav prema meni. Nažalost, ja sam bila samo ljudsko biće, a Bhagwan Bogov čovek. Tako je moj muž svoju ljubav poklanjao više njemu nego meni. Koliko je onih među pristalicama gurua koji svoje susjede i pripadnike svoje porodice vole na ovaj način? Aleksandra Schmidt iz Frankfurta je stručnjak za nove religije. I koliko je onih koji su slepi za pogreške svojih ukućana, kao što su slepi za pogreške svojih gurua. Ellen je sekretar za komunikacije društva Brahma Kumaris Raja Yoga, koje vode isključivo žene i koje ima oko 800 yoga centara u 40 država. Naša zajednica od svih svojih članova zahteva celibat, bez obzira da li su sami ili u braku. Volao sam svoju ženu, ali nisam smeo da popustim svojim osjećanjima. Čim bih joj se približio emotivno ili fizički, postajalo je teško ostati veran celibatu. Nisam video drugi izlaz, osim da od svoje žene napravim predmet negativnih osjećanja, pa čak i mržnje. Imamo dokaze hiljada bračnih parova koji žive na taj način. Oni se više raduju harmoniji i čistoj ljubavi, nego što bi to bilo moguće u seksualnim odnosima. Brakovi preko 90% pristalica pokreta Hare Krishna završavaju se razvodom. Mi usredsređujemo svoju energiju radije na duhovne stvari nego da je rasipamo na osnivanje porodice ili na negovanje međuljudskih odnosa. Opasno je to što se sve prikriva iza maske produhovljenja. U nekim od tih religioznih i filozofskih škola pozivaju na celibat, a u drugima gurui, kao i učenici, praktikuju seksualnu perverziju. Čak i mala deca nisu pošteđena. Što se tiče položaja žene, postoje protivrečnosti. Na religioznom nivou žene su predmet obožavanja. Njihova ženstvenost se smatra Božjom stvaralačkom silom. Na primjer, mnogo je svetije kada vas žena jogi upozna sa tajnama ove umetnosti, nego kada to čini muškarac. Sa druge strane, u svakodnevnom životu, žena ima nižu vrednost i često se sa njom postupa nečovečno. U jednoj religijskoj komuniji u Indiji, koja je poznata kao ashram, apsolutno nema mesta za decu. A ovde na zapadu gurui ne žele teret i odgovornost oko dece, jer to odvlači pažnju roditelja od obožavanja njega i njegovog cilja. Oni imaju školski sistem u kome se već petogodišnja deca prisiljavaju da žive u ašramima. Većina deca osjećala se kao u zatvoru. Nisu smela da napuste farmu, odlazak u školu imao je primarni zadatak da budu što dalje od odraslih. Deca su u komunama odvojena od roditelja, što je imalo razorne posljedice. Deca su često čeznula za roditeljima. Želela su da sa njima žive kao porodica, ali najčešće nisu ni znali gde se roditelji nalaze. Ako bi slučajno oca ili majku pronašla, ovi su bili toliko zauzeti da za decu nisu imali vremena. Tako su deca bila prepuštena sama sebi. Ono što je najžalosnije u invaziji gurua na zapad jesu šteta i bol koje moraju da pretrpe deca. Nisu imala drugu mogućnost nego da žive u ašramu, jer su se njihovi roditelji odlučili da služe guruu. Rastu odvojeno od roditelja i rođaka i postaju vlasništvo komune, gube svoju individualnost i identitet i tako se otuđuju od ljudskog društva. Sveštenik Friedrich Hack napisao je više od 30 knjiga o raznim sektama i kulturama. On je nemački vodeći stručnjak za nove religiozne pokrete. Deca koja žive u zajednici jedne kultne grupe uče se da slede zapovesti vođe te zajednice. Ona ne znaju šta je sloboda i nikada nisu stekle saznanje o ličnom izboru, donošenju lične odluke. Imao sam prilike da se pozabavim ovom decom. Išao sam sa njima u šetnju po parku i doživao kako uplašeno beže od normalnih ljudi, koji ne izgledaju kao pripadnici njihove grupe. Nisam se udaljavala sa farme jer sam se plašila ljudi, ne znam zašto. Nekako uspeju da vam usade osjećaj da tu treba da ostanete.
Zašto bi jedna organizacija htela da na taj način uništava porodice? Po mom mišljenju, tu se radi o principu kontrole. Zavadi pa vladaj. Na osnovu Guru Gita, osnovnih spisa guruizma, pristalice gurua ne samo što moraju da ga poštuju i obožavaju, nego mu se predaju zajedno sa svojom imovinom. Većina meni poznatih gurua u zapadnim zemljama veoma su bogati. Poznato je da gurui imaju više interesovanja za pristalice sa zapada nego u Indiji. Od njih mogu da očekuju više novaca. Rob je 13 godina učio i bavio se transcendentalnom meditacijom. Njemu je poverena obuka učitelja TM-a u Internacionalnom Maharishi univerzitetu. Društvo za transcendentalnu meditaciju je neopisivo bogato. U celom svetu posjeduju imanja, prelepe hotele, univerzitetu u Švajcarskoj i na Srednjem zapadu i akademije na istočnoj i zapadnoj obali Amerike. Ovde mu je servirano 6 puta na dan u srebrnim tanjirima. Ležao je u perjenim jastucima i vozio se Mercedesom. A navodno je bio toliko asketa da ga ovakve stvari nisu uopšte privlačile. Zato je imao pravo da u njima uživa. Novac je kod nas na poslednjem mestu. Sve ostalo je u prvom planu. Stotine gurua na zapadu obogatilo se uz pomoć priloga oslobođenih poreza, kao i od proizvodnje nebrojenih suvenira koji se prodaju u slavu ovih samozvanih bogoljudi. Oni su stekli ogromna imanja, imaju naoružane telohranitelje i plivaju u luksuzu. Posjeduju hotele, avione, helikoptere i, kao u slučaju Ražnija, veliki broj Rolls-Royceva. Zašto da nemaju Rolls-Royce? Mi živimo u kapitalističkoj zemlji. I zašto da ne posjedujemo stvari koje unapređuju kapitalizam? Svakome ko nas pita zašto imamo Rolls-Royce, kažem, vi ste komunista. Licemerje gurua je veliko. Oni kritikuju materijalizam i komercijalizaciju Zapada i svoje pristalice ubeđuju da se za ljubav duhovnog razvoja odriču i metka. Ovi bogovi novog doba sa smeškom odlaze u banku. Znam za grupe koje su umešane u trgovinu drogom, šverc, prostituciju i trgovinu oružjem, da bi na taj način došli do novca za svog gurua. Poznajem čitav niz sledbenica koje su u Bombaju radile kao prostitutke za svog učitelja. Ražnijeva organizacija stiče veliki deo novca trgujući drogom, za to imam dokaze. Ako se razum upotrebi na pravo mesto, može se stvoriti puno novca. To je umetnost. Sledbenici su navedeni da švercuju drogu iz Indije za Evropu. Od tog novca su mogli da finansiraju učešće u terapijskim grupama. Ljudima su objašnjavali da rade za dečija dobrotvorna društva ili za armiju spasa. Ili su govorili da im je novac potreban da bi nešto saznali o nestalim osobama u vreme vijetnamskih ratova. Ma šta naveli? Oni to rade zato što su počinjeni guruu. On ih je uverio da cilj opravdava sredstva. Hinduizam vas uči da otupite na glas savesti koji kaže to nije dobro. Uči vas da nema greha. Na taj način gurui i njihove pristalice pravdaju ubistvo, nasilje, pljačku, mito i razne malverzacije, što se sve čini u ime nebeske prevare. Ljudi se ohrabruju da kažnjavaju jedni druge kada se ne predaju učitelju u potpunosti, da lažu. Pošta se cenzuriše. Znamo da su poznati političari podmićivani. Ljudi prolaze, kao i ja, promenu u sopstvenom sistemu vrednosti. Postaju zbunjeni po pitanju toga šta je dobro, a šta loše. Još jedna opasnost istočnjačkog načina razmišljanja jeste neka vrsta sinkretizma i nesposobnosti da se razlučuje.
Tako se prevazilazi dobro i loše, i ovo i ono. Mislim da je vrlo važno reći da postoje razlike, ne samo između dobrog i lošeg, već i raznih drugih stvari, da se razmišlja kritički i jasno. Cijela filozofija hinduizma je vrlo relativna. Nema apsolutnih moralnih standarda po kojima treba delati. Osjećaj za dobro i loše se menja prema nivou sopstvene svesti. Možete potpuno potpasti pod moć te osobe da odbijete da razmišljate ili postajete nesposobni da razmišljate. Gubite sposobnost za donošenje bilo kakvih odluka, makako trivialnih, u svakom aspektu života. Sally Belfridge je nekada živela sa Rajneeshjevom religijskom komunom u Indiji. U svojoj knjizi Cveće praznine pisala je o razbijanju svojih iluzija. Osjećala sam da me sve više uvlači u svoju prazninu. To je teško opisati. To je više od karizme. Karizma nije prava reč. To je više kao aura. Zaista sam verovala da je on bio nešto što ja nisam. Da je on bio na nekom nivou na kom ja nisam bila. Od vas traže totalnu pokornost bez razmišljanja, jer oni su bogovi više od ljudi, a vi morate pratiti te bogove. Ne dozvoljava vam se da se koristite svojim mozgom i da postavljate pitanja. Uz zaprepašćenje i žaljenje, otkrila sam da su ljudi spremni da se podrede. Mnogi ljudi na svetu veruju da treba da se bace na glavačke i veruju, da se odreknu svoje samostalnosti. Ljudi vole da se odreknu svoje teške slobode koju moraju da nose uz sve odluke i napor koje ona podrazumeva. Na istoku je sloboda od individualnosti. To je otuđena sloboda koja ne cijeni čoveka. Mnoge istočnjačke filozofije su kao neka izmaglica koja se spušta ili kao zagrljaj koji drobi sve razlike. Otkrila sam da sam izgubila svoj identitet. On nema svoj identitet. On je kao neki put ka beskonačnom, a ja sam bila receptor za nešto neobično i čudno. Joga i meditacija. Čoveka uče da ignoriše užasno, nepodnošljivo siromaštvo i patnju Indije. Siromasi su se tiskali oko kapija ašrama danju i noću. Deca su umirala od gladi, živela u kolibama oko onoga što je trebalo da bude religiozna zajednica. Za mene je ta suprotnost bila odvratna, ali većina to nije ni primećivala. Izgleda da ih to uopšte nije uznemiravalo. Takvo osjećanje nastaje kada se ovaj svet posmatra kao iluzija i kada nam je cilj da ga se oslobodimo. Nema nekog višeg cilja, društvene akcije ili samilosti ili potrebe da se traži pravda. Naprotiv, ako radite tako nešto, onda se petljate u nečiju karmu. Indus veruje da je za svoje patnje sam kriv. Zakon karme uzrokuje ovu patnju jer je dotični nekada u prošlosti učinio nešto loše, pa ga zato nije potrebno ni sažaljevati u ovom životu. U Indiji sam bio u službi za socijalnu pomoć. Pokušavali smo da ljudima pomognemo gde god je to bilo moguće. Jedan hinduistički učitelj nas je pitao, zašto to činite? Ljudi koji su bolesni i jadni vuku kroz život ispaštaju zbog krivica iz proteklog života. Što god učinili da im smanjite patnje, u sljedećem životu će se opet naći u istom, a možda i gorem stanju. To što činite je zaista gubljenje vremena. Mi verujemo da je izvor patnje u unutrašnjosti čoveka i da on mora da sklopi mir sam sa sobom. Zato nudimo kurseve za meditaciju. Oni traže izlaz iz patnje tako što putem meditacije pokušavaju da ugase osjećanja. Guru Maharishi, osnivač društva za TM, jednom prilikom je rekao da čovek koji gladuje preko meditacije može da postane srećan čovek koji gladuje. S jedne strane, hinduista pokušava sebe da ubedi da patnja postoji samo u njegovom umu i da je ona samo neka vrsta iluzije koju naziva Maja. S druge strane, on veruje da uvek iznova mora da pati, tako što biva prinuđen da se posle svakog umirenja utelovljen ponovo vrati na ovaj svet. Od tog beskrajnog smenjivanja života i smrti, nazvanog samsara, nije moguće uteći. U hinduizmu, za razliku od hrišćanstva, ne postoji oproštenje zato što nema greha, a tragična posljedica toga je da ne postoji nada.
Svi guruji koje poznajemo u zapadnom svetu uče o reinkarnaciji, centralnoj tvrdnji hinduizma. Time je sve rečeno o smrti i povratku na ovaj svet, bez obzira u kom se obliku to dogodilo. Pripadnici pokreta Hare Krishna veruju u seobu duše. Njihove duše putuju od tela do tela, iz jednog života u drugi. Fizički život prestaje da postoji, ali duša živi i dalje i menja tela, slično posjedniku automobila, koji s vremena na vreme menja svoj auto. Gandhi je reinkarnaciju smatrao nepodnošljivim opterećenjem, a u zapadnim zemljama, doduše u ublaženoj formi, ona je sa oduševljenjem prihvaćena. Pojavljuje se kao praktična mešavina budizma i zen budizma, a maskirana je psihološki odabranim stručnim izrazima. Ta New Age religija je uz dobru organizaciju raširena po celom svetu. Postoje stotine mitinga kao što je Festival za razum, telo i duh, koji se održao u Los Angelesu. On predstavlja zapadnu verziju indijskog Kund Mela. Tamo nastupaju uglavnom isti guruji i sprovode istu praksu. Astrologija, čitanje iz dlana, spiritističke seanse, izlečenja i meditacije. Ovakav skup, koji sada ima internacionalni značaj, prvi put je organizovao Graham Wilson 72. u Londonu. Učenje o reinkarnaciji koje zastupa New Age, on opisuje kao evoluciju čovečanstva ka jednom višem obliku. Mi se ne vraćamo samo kao individualne duše u novo telo, nego na taj način s vremenom stičemo svest o kolektivnoj duhovnoj zajednici. Zato sam ubeđen da tako dobijemo pristup ka mnogo većem broju informacija nego što možemo i da zamislimo. Ne može se u isto vreme verovati u reinkarnaciju i vaskrsenje. Jedno isključuje drugo. Ima ljudi koji veruju da je Isus reinkarnacija Krišne ili Bude ili nekog drugog učitelja iz prošlosti. Ali takvo učenje Biblija radikalno negira. Do ranih 60. godina u zapadnom svetu bilo je malo onih koji su verovali u reinkarnaciju. Danas u nju veruje skoro 25% Amerikanaca, a u Evropi ih ima oko 50%. Slično je sa jogom. U početku se joga praktikovala isključivo u elitnim okultnim krugovima. Danas oko 20 miliona Amerikanaca i još mnogo više Evropljana bavi različitim istočničkim meditacijama. Računa se da je oko 60 miliona Amerikanaca u svoje shvatanje uključilo istočnički način razmišljanja. Biblija uči da je Isus Hristos došao za sve ljude. Posle njegove smrti nije došlo do reinkarnacije, nego do vaskrsenja. U Novom Zavetu u poslanici Jevrejima piše: čoveku je određeno da umre, a potom sud. Sud Božji. Ustanovio sam da je reinkarnacija u zapadnom svetu postala neka vrsta pomodarstva. U Indiji ili u Aziji uopšte to nije slučaj. Tamo je ona pre neka vrsta kazne. Ova stalna smena života i smrti, umiranja i ponovnog oživljavanja je nešto strašno. U hinduizmu je to tako ishvaćeno. Jedini cilj koji hinduista ima je bekstvo iz tog začaranog kruga. Jedini put iz te dileme vodi preko joge. Joga se dovodi u vezu sa hinduističkim bogom Šiva ili Jogašura, što znači gospodar joge. Učenje o jogi nalazimo u različitim hindu spisima. Bog Krišna je bio zagovornik joge. I u Bhagavad Gita joga se pominje kao najvažniji put ka spasenju. Prvobitni naziv joj je jog zajednica. Cilj svakog hinduiste je da sa Brahmom stupi u jednu takvu jog zajednicu. Brahma je hinduistički koncept božanskog, kosmosa, apsolutnog. Joga u svojim zapadnjačkim oblicima predstavlja jezgro pokreta New Age, koji je preuzeo hinduističke ciljeve i oblike verovanja. Uprkos prividnoj različitosti i konkurenciji među stotinama učitelja joge, svi oni dolaze iz Indije i imaju najčešće okultnu pozadinu. Ljudi zapadnog sveta u većini slučajeva nisu toga svesni. Razne joga tehnike uključuju vežbe disanja prana i naročite načine sedenja nazvane asanas. U telu se bude sile duha, pokreću se paranormalne moći nazvane siddhis.
Često ponavljanje jednolične molitve i slogova, mantra, upotreba tajanstvenih tekstova i crne magije, nazvanih tantra, takođe su stalna praksa. Na mojim čestim putovanjima kroz Indiju susretao sam mnoge ljude sa zapada, koji su jednostavno preko joge postali hinduisti i sledbenici nekog gurua. Joga je uglavnom ključna tačka hinduizma. Bez joge nema hinduizma i bez hinduizma nema joge. Postoji čitav niz joga tehnika. Najpoznatiji od njih na zapadu se praktikuje kao čista telesna vežba. To je hatha joga koja obećava duševno i telesno zdravlje. Ali hinduističke korene i prvobitan cilj, sjedinjavanje sa Brahmom, kosmosom, retko se pominju. Ellen veruje da je Raja joga ili joga duha najviša izražena forma hinduizma. Brahma Kumara Raja joga je oblik meditacije pri kome duša uči da sama sebe bolje razume i da dođe u vezu sa najvišim bićem. Raj znači kraljevski, a joga povezanost. Dakle, reč je o povezanosti sa najvišim bićem. Kroz ovaj oblik joge postajem gospodar nad svojim ja, nad svojim duhom i svojim životom. Joanna Michelson, ranije saradnica jednog čudotvorca i učitelja joge, u svojoj biografiji Lepa strana zla, opisuje svoja ranije iskustva sa okultizmom. Mantra se često upotrebljava kao magična reč, kojom se izriče prokletstvo ili nešto slično. U mantra jogi se jedna reč, jedna poruka ili ime nekog demona stalno ponavlja. Na taj način se čovek dovodi u stanje neke vrste oscilacija, koje treba da izazovu priželjkivani efekat. To je isto ono što kod nas čine vračari kada izgovaraju svoje vračbine. Nama je uvek govoreno, ne, to razumete pogrešno, reč je samo o zvukovima i tonovima bez ikakvog značenja. Ali svaki put kada bi seli i ponavljali slogove, prizivali bi hindu bogove. Može se čuti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Njih 108 čini grupu koja se sastaje da peva 16 puta na dan. Za to je potrebno 2 sata svakog dana i to je najmanje što guru od svakoga zahteva. Ovo se može uporediti sa hipnozom ili ispiranjem mozga. Ako neko ima neki problem, on ga ne rešava, nego rešenje traži u pevanju mantre, umesto da razmisli o problemu. George Harrison, jedan od Beatlesa, omogućuje mantra jogi pristup u salone svojom pesmom My Sweet Lord, u kojoj je uključio napev hinduističkom bogu Krišni, zajedno sa biblijskom pesmom hvale Aleluja. Kasnije je objasnio da je to učinio svesno. Želeo je da pokaže kako hrišćanstvo i hinduizam imaju sličnosti. Želeo je da hinduizam približi zapadnom svetu. Tvrdnja da su sve religije iste podjednako je pogrešna mešavina raznih religioznih shvatanja. Ponekad upotrebljavaju, na primjer, ime Isus kao neku vrstu mantre, tvrdeći da na taj način lakše dolaze u Božju blizinu. Ali Isus je jasno rekao da ne treba da mrmljamo kao neznabošci. Maharishi Mahesh Yogi, osnivač pokreta TM, tvrdi da je istočničku meditaciju stavio na mističnu kartu sveta. Sa 3 miliona sledbenika, TM je najveći guru pokret na zapadu. Poseta Beatlesa Maharishijevom sedištu u Indiji objavljena je 60. godina u mnogim medijima. Ubedila je milione njihovih obožavalaca da je TM, takozvana naučna joga, još moćniji blagoslov za dušu od same droge. Ono što TM čini jedinstvenim i različitim od drugih metoda je brzo prosvetljenje koje nudi munjeviti napredak u samospoznaji. U tom stanju svesti osjetila sam odsutnost koju mogu nazvati apsolutnom. Maharishi nas je naučio da dolazimo ni iz čega i to je prapočetak naše svesti, naše ukupne misli i svega što činimo.
Maharishi stavlja težište na prodaju kurseva Siddhi joge, koja je osmišljena tako da razvija psihičke moći kao što je levitacija. Ovi kursevi koštaju $1000. Rob je svoje obrazovanje, koje je koštalo $6000, finansirao kreditom koji mu je odobrila vlada. Na tim sastancima vladala je čudna atmosfera. Ljudi su govorili drugim jezicima, plakali i vikali. Izgledalo je kao u ludnici. Izgledalo je jednostavno šašavo, kako svi igraju i lete kroz vazduh. Bhagavan Rajneesh je jedan od najkontroverznijih gurua Indije, naročito zbog šokantnih seksualnih terapija koje su preduslov za ulazak u spašenje. Njegova joga se naziva dinamička meditacija, koja predstavlja New Age kombinaciju hinduizma i psihoterapije. Prilikom vežbanja energično se diše. To disanje treba da probudi energiju kundalini zmije. Gurui veruju da ona leži sklupčana kod donjeg dela kičme. Svakog dana sam praktikovala dinamičku meditaciju. Mi smo je često nazivali kundalini meditacija. Počinje se disanjem koje treba da očisti i da pokrene energiju iz glave u telo. Treba samo da dišeš. Sljedeća faza kod dinamičke meditacije je faza vrištanja, koja pomaže da se baciš na pod kao malo dete. Kada dođeš do treće faze, faze skakanja i vikanja hu-hu, ne primećuješ više ništa. Ne sjećaš se jednostavno više ničega. Za nekoga ko se nalazi u ovakvom stanju, kažemo da je odlepio. Dolaziš do stadijuma kada razum napušta telo. Tvoje telo skače gore-dole, a iz tebe se čuje hu, iako to već odavno ne znaš. Jednostavno se stopiš sa svom tom energijom. Sljedeća faza dinamičke meditacije je tišina. Potpuno miruješ i narednih 30 minuta doživljavaš najintenzivniju katarzu. Posle neverovatno dugog i energičnog disanja i kretanja osjećaš savršeni mir i tišinu. Razum se potpuno isključuje i osjećaš savršeno jedinstvo sa celim svemirom. Novine su donosile članke koji su guruima i njihovim pseudopsihološkim metodama pripisivali veliki značaj. Ali pritom su zaboravili da pomenu hiljade emocionalnih i duševnih poremećaja, samoubistava, ubistava, tuča i silovanja koja su se dogodila u guru centrima celog sveta. Zabrinjava i to što ove opasne vežbe za prosvetljenje primenjuju i psihoterapeuti. Primenjuju se na kursevima Pomozi sam sebi, a na svojim seminarima primenjuju ih i katolička i protestantska crkva. Vrsta joge koja se danas na zapadu najbrže širi je tantra joga. Kod ove joge seksualnost igra važnu ulogu. Kao kod svih vrsta joge, suština je i ove otvoriti se prema hindu božanstvima
sa ciljem da se izbegne prokletstvo reinkarnacije. Kod tantra joge događa se da napredniji sledbenici započnu sa potpuno izopačenim ponašanjem, magijom, seksualnom perverzijom, pa čak i ljudskim žrtvama. Tantra joga je najviši oblik izražavanja u hinduizmu. Može se reći da su ovdje u pitanju crna i takozvana bela magija. Priziva se šakti sila kundalini zmije. Oslobađaju se duhovne sile koje prate ceo postupak. Te sile čovek može da koristi prema potrebi. Tako može da prodre u sferu crne magije, što podrazumeva pravo da se meditira nad odsečenim ljudskim glavama u Indiji i da se jedu ostaci kremiranih tela i druge užasne radnje. Ali ove sile mogu se iskoristiti i u beloj magiji, za izlečenje i za dobrobit čovečanstva. Međutim, biskup Prve Sotonske crkve izjavio je da je u potpunosti nemoguće crnu magiju uporediti sa belom. Bela magija ne postoji. Sve to ima svoj začetak u kultu psihičkih moći, a nema ni najmanje veze sa Bogom. Tobi je učitelj joge u Skandinavskoj školi za jogu i meditaciju u Danskoj. Tamo se uči tantra joga. Tantra joga znači oslobođenje duha kroz proširivanje svesti. To jest, čovek stiče sposobnost da u svakodnevnom životu zapaža sve više od realnog života. Joga izvezena na zapad pojavljuje se do duše u podešanom obliku uz trikove i sa prilagođenim tehnikama, ali je okultna pozadina ostala ista. San besmrtnosti se nalazi u njenom središtu, a vrhovna svrha ostvarivanje sopstvenog božanskog nasleđa. Iako se tvrdi da je joga samo telesna vežba i da nema nikakve veze sa religijom, ona je sama suština hinduističke duhovnosti. Joga na kraju uvek vodi duševno-duhovnu sferu u meditaciju, gde se čovek koncentriše na svoju unutrašnjost da bi otkrio svoju suštinu, a otkrivanjem svoje suštine veruje da je otkrio Boga. Kada se setim prošlosti, zapažam nešto što me veoma plaši. Na početku sam se osjećala kao Bog i kao takva mogla sam da svoj svet osmišljavam po svome nahođenju. Dave Hunt, poznati pisac i naučnik i vodeći američki stručnjak o novom dobu, intenzivno je proučavao pokret New Age. Bestseller Mir, prosperitet i holokaust jedna je od njegovih knjiga. On misli da se hinduizam zasniva na istoj ideji da je zmija kušala Evu u rajskom vrtu. Istom cilju teže mnogi jogini. Oni kažu da je smrt samo spona ka ponovnom utelovljenju i da će se ljudi izjednačiti sa Bogom. Ovo poređenje je ili iznenađujuća sličnost ili nedvosmisleni način da se prepozna kreator koji stoji iza dalekoistočnog misticizma. Ovaj kreator je u Bibliji nazvan Sotona, a također je poznat i kao zmija. U hinduizmu se najveća moć i snaga simbolizuje zmijom. Ona se poštuje i obožava. Mi vidimo Boga kao svetlost i u našoj grupi upotrebljavamo ime Šiva, ali pritom mislimo na bestelesno biće, na preplavljajući mir, na blještavo svetlo, na ljubav prema celom svetu. U Indiji je Šiva poznat kao Bog uništenja. On traži mesta gde se spaljuju leševi i oko vrata nosi ljudske lobanje kao ukras. Kroz njegovu kosu provlače se zmije, njegova moć se obožava. U hinduističkim spisima ove zmije se zovu vatrene zmije ili kundalini. Govori se o energiji, a misli se na kundalini. Ali kako god da to nazovemo, u pitanju je oslobađanje energije. Blokade energetskog potencijala u organizmu treba da se uklone, tako da čovjek može aktivnije da živi i deluje. Zmija se u mnogim paganskim religijama i kulturama poistovećuje sa energijom i silom. Ona je poštovana kao simbol mudrosti i besmrtnosti. Samo u judejsko-hrišćanskom verovanju u Bibliji zmija je prikazana kao varalica, uništitelj, praiskonski neprijatelj Boga i čoveka.
Ova stara predstava o zmiji u našoj kulturi skoro se neprimetno gubi. Čak se i deca u školi kroz uvežbavanje kobra položaja zmija prikazuje kao nešto simpatično. Michelle, hoćeš li nam pokazati kako izgleda kobra? To je dobro. Povi leđe i gledaj napred. Zadrži malo taj položaj. Vežbe disanja mogu početniku pomoći da upije životne sile kosmosa, zvane prana, a zatim da ih usmeri u psihičke kanale šakra. Na taj način se budi sila zmije šakti, koja donosi psihičku moć, koje su glavni elementi joge. Sada ćemo sasvim polako udahnuti kroz nos. Izdahnite. Ove tehnike disanja nose u sebi mnoge opasnosti. Čak i izumitelji i zagovornici ovih metoda opominju da se na taj način mogu prouzrokovati emotivne i mentalne smetnje. Mnogi su na taj način za ceo život dospeli u psihijatrijske ustanove. Pomoću ove tehnike moguće je preko potpunog otvaranja duše, uma i celog bića dospeti do potpunog opsedanja od strane demonskih sila. Pristalice gurua bile su prinuđene da uvedu službu hitne pomoći. 4.500 lekara i psihijatara čine organizovanu mrežu sa zadatkom da povrata one koji su pod uticajem dalekoistočnog misticizma skrenuli. Mnogi ljudi nisu svesni da je krajnje opasno dovoditi se u stanje potpune duševne praznine putem meditacije. A upravo je to krajnji cilj joge. Čovek sebi dozvoljava pristup pojavama na kojima više nema kontrolu. To vam je kao da otvorite vrata na sobi. Mnogi tvrde da se određene tehnike joge mogu koristiti kao obična fizička vežba, ali to nije cilj joge. To se može uporediti sa stupanjem u vojsku. Vojnik će postati jači i snažniji, ali cilj vojske sigurno nije briga o zdravlju. Cilj je naučiti kako se ubija. Tako i sa jogom. Sve joga vežbe su smišljene tako da ubiju volju, um i emocije i tako oslobode dušu od beskrajnog ciklusa reinkarnacije. Od joge sam očekivala opšte okrepljenje, ali u stvari doživala sam promenu svesti. To je neka vrsta samohipnoze koja znatno slabi telo i duh. Ta malahsalost me je uplašila i navela da prestanem sa jogom. Najveća opasnost od joge i TM-a je u tome što izaziva zavisnost. Efekat je isti kao kod droge. Zavisnik ne želi više da se odrekne fascinirajućeg iskustva i ima osjećanje da je život bez joge upropašćen. Znala sam da Shangri-La treba da napustim. Osjećala sam se starom, slabom i blizu smrti. Bojala sam se da ću izgubiti razum. Međutim, kada sam napustila ovakav način života, iznenada mi je bilo dato sve ono što sam uzalud tražila u meditaciji. Istok preobraća zapad. Hinduizam je nekada bio religija samo za Induse. Prihvatanjem nekoliko isključivo hrišćanskih misionara, koji su Indiji doneli više kulturnih i socijalnih reformi, hinduizam je poprimio radikalno evanđelističko obeležje. Godine 1966. na jednoj internacionalnoj konferenciji gurua donesena je odluka da se ceo svet pridobije za hinduizam. Gurui su proizvedeni u pionire ovog pohoda. Milioni njihovih sledbenika prvi su hinduisti zapada. Na Svetskoj konferenciji hinduista 79. jedan govornik je objavio da je njihova misija na zapadu krunisana fantastičnim uspehom. Hinduizam se nalazi na putu da postane vodeća svetska religija, a hrišćanstvo se bliži kraj. Na konferenciji TM-a 81. godine u Indiji
Objavljeno je da je zadatak te EMA da se suprotstavi sve rasprostranjenijem demonu hrišćanstva. Ova religija, koja je sebi postavila zadatak da ukloni hrišćanstvo, ipak nalazi milione pristalica, čak i među onima koji su angažovani u crkvama. Oni naivno nasedaju religioznoj propagandi i ne znajući postaju sledbenici bogova New Age-a. Iza današnjih agresivnih misionarskih aktivnosti sa ciljem da se osvoji svet stoji tajna organizacija Vishva Hindu Parishad. To je internacionalni misionarski odbor hinduizma. U njihovom ustavu, član 4, između ostalog stoji da među pristalicama kao i među laicima treba da se organizuje misionarski rad radi propagiranja dinamičkog hinduizma. U časopisima Vishva Hindu Parishad jasno dolazi do izražaja da su joga učitelji u svim delovima sveta najistureniji borci za hinduizam. Ramona Jakra, sledbenica jednog gurua i za to vreme 10 godina učiteljica joge. Joga učitelji su često slepi vodiči slepih i ne razumeju šta čine, a još manje slute šta podučavaju. Pomoću vežbi sprovodi se neka vrsta hvatanja duša. Cilj su mladi ljudi, studenti i nevini ljudi u zemlji i inostranstvu koji dolaze na čas rekreacije. Kad se osvrnem na to, danas vidim da je moj misaoni svet bio suptilno prožet nečim stranim. Moj celokupni pogled na svet se promenio. Jedva da sam imala pojma o moralnim vrednostima prema kojima bih se upravljala. Bio sam blizu toga da postanem Hindu. Sve je to bila strašna prevara. Vishva Hindu Parishad, zavera koja ima zadatak da obrati ceo svet u hinduizam, u celom svetu je organizovala mrežu za uspostavljanje kontakata. Milioni saradnika pokreta New Age rade na tome da se uspostavi jedna jedinstvena vlada. Drugačijim tumačenjem joge na zapadu treba da se omogući prihvatanje neopaganskih shvatanja u svetu. Pokret New Age za sebe kaže da zagovara bratstvo, samopregor, dobrovolju i slobodu. Objavljuje da je konačno pronađena prava alternativa za uskogrudost hrišćanstva. Joga danas predstavlja deo savremenog društva. Nudi se kao tehnika opuštanja, sredstvo protiv stresa i da se postane vedriji i lepši. U jednom egocentričnom svetu glamora, joga, meditacija i vizualizacija ističu se kao sredstvo za lepotu i zdravlje tela, duha i duše. Duhovnost je moderna, ali sa antibiblijskim značenjem. Čak i opuštanje postaje duhovni akt traganja za potpunim potencijalima kroz holističke masaže, izolacione tankove i druge New Age tretmane. Većina od 2000 organizacija za mlade hrišćane u Americi nudi časove joge, a u skoro 2/3 fakulteta i koledža joga je ušla u nastavni program. Često čujem da se kaže kako se joga praktikuje zbog pozitivnog dejstva na zdravlje, ali svaki hinduista može da posvedoči da se joga ne ograničava samo na telesni uticaj. Na samom početku mog obrazovanja za učitelja joge rečeno mi je da sa svojim učenicima treba da govorimo o filozofiji sadržanoj u jogi, jer je to isto tako važno kao i vežbe. Opuštanje na kraju jednog joga kursa u stvari je neka vrsta hipnoze, kod koje se svaki deo tela oslobađa napetosti. Dok su se moji učenici nalazili u takvom stanju, čitala sam im iz hindu filozofskih ili guru spisa. Na taj način su bili kljukani tim mislima i prihvatili ih bez opiranja. Joga vežbe nisu izmišljene zbog telesnog osveženja, nego da aktiviraju silu zmije u telu. Time treba da se u nama probudi božansko i da se sjedini sa Bramom. Ko traži telesno osveženje, treba da se bavi prikladnim vežbama, a ne jogom. Mnoge klinike su uvele sopstvene kurseve meditacije i joge. Time žele da pacijentima, bolničkom osoblju i lekarima pruže sredstvo protiv stresa.
stresa. Lekari i zubari koji nisu spremni da u čekaonicama svojih ordinacija drže hrišćansku literaturu zato što je religijska, nesvesno dopuštaju svojim pacijentima da praktikuju hinduizam. Poslednje 2 godine radio sam kod nemačkih lekara koji su se bavili ispitivanjima tehnike disanja. U našu dansku školu često su dolazili pacijenti ovih lekara. Najčešće su patili od bolova u leđima, visokog pritiska, stresa i nervoze. Zdravstveni časopisi podržavaju pored jogi i vegetarijansku ishranu, što je bitan činilac hinduizma. U ekstremnim slučajevima vegetarijanstvo postaje samo reklama za makrobiotiku. Maharishi je jednom rekao da je vegetarijanstvo najviši oblik svih mogućih načina ishrane. To igra u svakom slučaju značajnu ulogu kod prikupljanja meditativnih iskustava. Životinjski proizvodi prenose vibracije koje uništavaju dušu. Ne mogu da razumem da oni koji praktikuju jogu veruju da meso utiče na smanjenje nivoa vibracija, dok mirne duše piju svoju mokraću ili još gore, mokraću krave koja važi za svetu, sredstvo kome se pripisuju posebne iskupljujuće moći. Našu hranu mora da pripremi jogi, koji se stopio sa najvišim bićem. Njegove vibracije tada prelaze u hranu i vrše jak uticaj na duh. Takođe se uči da je svako ko ne deli ovo gledište zle prirode. On je mesožder, on je karmik. Ali pre ili kasnije izdržljivosti ponestane. Mnogo godina sam bio vegetarijanac i moj organizam je od toga oslabio. Ostavio sam stare zle puteve, ne idem više u lov i ne jedem više meso. Postao sam strogi vegetarijanac, kako to Bog želi. Ali Bog nije izričito naredio vegetarijanstvo. Isus takođe nije bio vegetarijanac. Jednu veliku grupu ljudi je više puta nahranio ribom. I sam je jeo ribu i jagnjetinu. Biblija ne osuđuje vegetarijansku ishranu, ali je ona kao put ka duhovnom prosvetljenju sa biblijskog stanovišta neodrživa. U podržavanju guru organizacija, prodavnice zdrave hrane su na prvoj liniji. One često rasturaju New Age literaturu. Mnogi lekari, psiholozi, alternativni lekari i zubari oduševljene su pristalice sveobuhvatne medicine, jer predstavnici New Age-a polaze od pretpostavke da lečenje tela mora da pođe od duha i duše. Terapije sadrže bezbrojne tehnike koje su usmerene na promenu svesti, kao što je, na primjer, hipnoza. Hipnoza je još uvek uobičajena metoda u okultizmu i danas važna spona između hinduizma i moderne nauke. Hipnoza uzrokuje isto stanje svesti kao droga ili usmerene joga vežbe. Pošto je hipnoza u medicini i psihijatriji priznata, na kursovima za samousavršavanje i pozitivno razmišljanje ona je glavni element. I loše upućeni hrišćanski psiholozi koriste se hipnozom u svojim terapijama. Čak se i u nekim crkvama danas vera u Boga sve više zamenjuje verom u samostalnog čoveka, koji snagom pozitivnog razmišljanja može da reši svoje probleme. Da, ako zaista mogu da verujem da će se nešto desiti, onda će se to i desiti. To je izvrtanje prave vere. Mnogi su pristalice hipnoze ako je hipnotizer iskusni terapeut, jer važno je šarlatanstvo i okultizam razlikovati od čisto naučnih tretmana. Zato hrišćani naivno koriste hipnozu, kao i mnogi pokreti za promenu svesti koji se prikrivaju iza nauke, kao na primjer cijentologija, dinamika uma, Silva metod za kontrolu uma i alfa trening moždanih talasa. Ostajući se na Freudov mit, lekari žele da uz pomoć hipnoze svoje pacijente vrate u detinjstvo ili još dalju prošlost. Oni tada imaju osjećaj da se opet nalaze u majčinoj utrobi i da iznova doživljavaju traumu svog rođenja. Ja sam zaista trenutak svoga rođenja još jednom doživela, ali sam imala utisak da to nije dovoljno. Lutala sam u svojoj podsvesti još malo po prošlosti i doživjela trenutak svog začeća iznova. Odatle sam pošla još malo unazad, da bih saznala zašto se moja ličnost ovako formirala. Mislim da se na taj način nikada ne može doći do kraja. Hipnoza navodno vraća pacijenta u njegovu preegzistenciju, tako da posle buđenja može izveštavati o svom ranijem životu. Nema sumnje da takva otkrivenja ne dolazi iz uma, već iz nekog varljivog izvora.
U medicini postoji čitav niz metoda koje potiču iz pokreta New Age. Na primjer, akupunktura. Kritičari akupunkture tvrde da se uz pomoć igala može manipulisati kundalini zmijom. I biofeedback koji može obučiti osobu da silom kontroliše radnje koje obično ne zavise od volje, kao što je kolebanje krvnog pritiska. U dokumentima Menigen klinike biofeedback je opisan kao joga zapada. Elmer i Alice Green, koji važe za pionira ovakvog traženja dijagnoze, priznaju da biofeedback izaziva isto stanje svesti i posljedice kao i joga. U međuvremenu su psiholozi ovu takozvanu elektronsku jogu počeli da primenjuju u sportu. Joga postaje sve popularnija i kod sportista, jer oni žele da budu opušteni i povećaju sposobnost koncentracije. Sve više preduzetnika nudi svojim saradnicima odgovarajuće kurseve za trening ili seminare i škole za meditaciju i pozitivno mišljenje, kao i kasete za vežbe opuštanja koje obećavaju povećanje ličnih i radnih sposobnosti. Ovdje je u pitanju mešavina humanističke psihologije i dalekoistočnog misticizma. Tako je samo jedan jedini ovakav kurs, nazvan New Age razmišljenje za razvoj svih potencijala, uticao na hiljade. U Americi su to bile mušterije koje imaju rang i ime, pripadnici IRF-a, CIA, vojske, mornarice, avijacije, NASA, General Motorsa, IBM-a, Xeroxa, Rockefeller Internationala, telefonskog sistema Bell, Američke banke i desetina policijskih i vatrogasnih stanica. Human Potential Movement je pokret koji ima za cilj samo razvoj, samo cenjenje, ljubav prema sebi, prihvatanje sebe, pozitivnu sliku o sebi. On prikazuje zapadnu jogu kao koncept za samoostvarenje. Učenje gurua o božanskom u nama u tome nalazi svoje uporište. Jedan vrač Šošona imenom Rolik Fonda jednom je rekao: naučnici će konačno otkriti ono što smo mi pagani odavno znali. Mnogi poznati naučnici su u proteklim godinama sa oduševljenjem prihvatili dalekoistočnu misao. Hinduizam, koji sebe smatra najstarijom religijom, širi se u zbunjujućem pakovanju kao nova nauka. Ceo istok je veoma zavodljivo prepakovan. Veoma oprezno se naglašava manje religiozna, a više naučna strana. Joga koju mi podučavamo nema veze sa religijom. To je naučna metoda koja podleže zakonu uzroka i posljedice. Maharishi je otkrio da bi ljudi u Americi odbili religiozni nastup. Zato je svoje ideje obukao u naučno ruho. Uspostavio je kontakt sa naučnicima koji su sproveli eksperimente na meditentima. Kad su otkrili da se razmjena materija za vreme meditacije smanjuje, poverovali su da svoje metode mogu da prodaju kao naučne. Čak i mi, kao učitelji, dobili smo naređenje da se na puđa ceremoniji poklonimo njihovim bogovima. Pritom nismo bili svesni da smo posrednici jedne religije. Ovaj postupak se smatra nepoštenim i varljivim. Ako ga analiziramo, vidjet ćemo da se kod puđa ceremonije upotrebljavaju ritualne reči i postupci kao kod hinduističkog načina slavljenja bogova. Čak se i deca uče toj praksi. Ona se uvodi u škole, kurseve stranih jezika, poslovni život i u skoro sve društvene slojeve. I u školama zapadnih zemalja, počevši od dečjih vrtića pa do univerziteta, hinduistički misticizam uči se javno ili skriveno, i pored toga što zakon nalaže razdvajanje crkve od države. Guru Takar Sin pozvan je da govori pred učenicima više škole u Kaliforniji. Kurt, jedan od učenika, bio je toliko fasciniran da je odmah otputovao za Indiju, gde sada živi kao verni sledbenik Takare. Razgovor od samo pola sata i meditacije od 20 minuta potpuno su me promenili. Doživao sam nešto što je daleko prevazišlo sva moja dosadašnja iskustva. Čak je i vazduh u crkvi u kojoj je on govorio bio nabijen elektricitetom ljubavi i mira. Bio sam izvan sebe od zbunjenosti. Prosto je neshvatljivo da se u školama Amerike zabranjuje hrišćanska molitva,
A joga, dalekoistočna meditacija i vizualizacija, bolje reći hinduistički oblik molitve, ne samo dozvoljava, nego čak i podstiče. U nekim školama na zapadu uvodi se joga na časovima fizikulture. Često se tada pominju imena bogova, Rama Rama, Krišna Krišna. U školi su nas ubeđivali od nastavnika do studenata da je joga sredstvo protiv napetosti i za povećanje koncentracije kod dece. Danas je cilj mnogih učitelja da među svojim učenicima probude i razviju smisao za zajedničku svest. Sada ćemo se ponovo opustiti. Deca se uče da odbace logični način razmišljanja i da se skoncentrišu na svoju intuiciju. Sada se opustite, potpuno se opustite. Zamislite da lebdite na nekom belom oblaku. Kada ste potpuno opušteni i smireni, vidjet ćete nebo iznad sebe, plavo nebo. Da bi se izvršio uticaj nad svešću mase, upotrebljavaju se sredstva javnog informisanja. Ona se sve više koriste za podsticanje hinduističke svesti. Najuspešnija propaganda u korist indijske ideologije na zapadu postignuta je verovatno preko filma Gandhi. Snimanje je obilato finansijski potpomogla indijska vlada, a Pokret za mir ga je preporučio. Film daje potpuno pogrešnu sliku o navodnoj religioznoj toleranciji i miroljubivosti hinduizma. O istorijskoj tačnosti se nije vodilo računa. Gandhi se nije razlikovao od većine današnjih gurua u smislu da je bio seksualno perverzan. U svakom slučaju, nije bio miroljubiv i povučen kako je prikazan. To dokazuje i rasistički motivisana ubistva crnaca u vreme ratova za prava obojenih u Južnoj Africi. Stvarna poruka filma je da Gandhi predstavlja jednog od prvih gurua koji je uspostavio vezu između hrišćanstva i hinduizma, stvarajući novu celinu, novu religiju. Ja lično smatram Gandhija za jednog od otaca pokreta New Age. Nije malo omiljenih filmova koji imaju hinduističku pozadinu, na primjer Bliski susreti treće vrste, Poltergeist, E.T., Rad zvezde, kao i Povratak džedaja. Sila prikazana u tim filmovima može se uporediti sa crnom i belom magijom. Promjena stanja svesti omogućava ulaz u okultno područje. Obi-Wan tim putem uvodi Luka u tajne energije. On kaže, Luke, ti pokušavaš da misliš, u tome je tvoj problem. Onda mu stavlja šlem na glavu tako da ne može da vidi i savjetuje. Isključi razmišljanje i prepusti se sili. U filmu Imperija uzvraća udarac pojavljuje se jedan jogi, Yoda. On navodi Luka da razvije moć duha i tako izvuče svoju letelicu iz močvare. Luke kaže, ne verujem da ću uspeti, a Yoda odgovara, u tome je tvoj problem. Drugim rečima, ako veruješ, možeš postići. U jednoj pećini Luke mora da se suoči sa Darth Vaderom. Yoga mu savjetuje, sve što ti je potrebno imaš, u tebi je božansko. Luke pobeđuje Darta, skida mu sa glave vizir i ugleda svoje lice. To je najupečetljiviji prikaz dalekoistočnog misticizma. Beatlesi su pevali ja sam ti, a ti si ja, on je ona i svi smo jedno. Čitave generacije naše dece odrastaju bombardovane crtanim filmovima, tendencioznim TV emisijama i fantastičnim likovima. Sve to treba da ih uveri da je područje okultnog dobra stvar, ništa što izaziva strah, ništa ružno i strašno. Deca se susreću sa reptilima koji posjeduju ogromne nadljudske sposobnosti i koji postaju njihovi ljubimci. Tako se postepeno uvlače u opasno okultno područje. Deca se uče da koriste nadprirodne sile. Neprimetno se pune idejama da je moguće ostvariti nešto nadprirodno, a da to izgleda normalno, i to uz pomoć psihomističnih tehnika. Na primjer, u filmu Tamnice i zmajevi, poznatoj igri fantazije, učesnici u igri pozivaju se da čine psihoteror, silovanje, mučenje, pa čak i sakaćenje sopstvenog tela, i to sve uz pomoć okultnih sila. U najmanje jednoj od tih igara fantazije pominje se boginja Kali, a hinduistički religiozni običaji, fantazije i magične reči upotrebljavaju se da bi se pobedio neprijatelj.
Za one koji su u našim igrama fantazije novi, danas ćemo se igrati Dungeons and Dragons. Želeo bih da kažem nekoliko reči o prednostima ovakve igre u razredu, jer ćete se možda čuditi što ovakve igre igramo za vreme nastave. Ovakve igre se umeđu vremenu svud u Americi ugrađuju u nastavni program za naprednu decu, a većina državnih škola i koledža ih već praktikuju. Mi to nazivamo integrisanim nastavnim programom. Može se dogoditi da se u igri sretnemo sa nekoliko nasilnih stvorenja. Cilj igre je da se oslobodite obruča, jer je on simbol zla u carstvu podzemlja. Jedno dete je već u stanju da pravi razliku između tamne i svetle strane sile, a to znači uvod u neki oblik hinduizma. George Lucas, autor serije Rad zvezda, u privatnom životu je vatreni pristalica te sile. On kaže da ona osposobljava svakog čoveka da čita misli, da gleda u prošlost ili u budućnost, da podiže ljude i stvari ili da se uz pomoć nadprirodnih sila premesti u neki drugi svet. Izopačenje hrišćanstva. Istočnički guruji, okultisti i spiritisti preuzeli su pojmovi iz Biblije i prema svom nahođenju popunili ih drugim sadržajima. Po njima, Bog više nije ličnost sa kojom možemo imati zajednicu kroz njegovog Sina Isusa Hrista, nego je on bezlična sila. Bog je nešto kao sila koja svakoga od nas ispunjava i svakoga i sve prožima. On je ličan i bezličan u isto vreme. Isus više nije put, istina i život, nego neki prethodnik, jedan od mnogih putokaza ka Bogu. Naravno da je Isus bio prosvetljeni učitelj. Bhagwan je također Isus, on je Buda. Isus Hristos je također bio veliki učitelj kao i naši učitelji danas. Kako to Biblija kaže, reč postade telo. Isus nas je opomenuo da će u posljednje dane mnogi doći sa tvrdnjom da su oni Hristos, Mesija. Naš vek prosto vrvi od ljudi koji se izdaju za Mesiju, a istočnički guruji su na vrhu spiska. Guruji su pre svega uradili dve stvari. Prvo, uveli su reči sa dalekoistočnim naglaskom kao simbole, na primjer energija, vibracija i tako dalje, i doneli ih na zapad. Zatim su preuzeli biblijske izraze i Isusova učenja i dali im novo značenje. Pritom su pokušali da ljude vežu u sebe i da ih ubede da su Isusova učenja u suštini saglasna sa njihovim, a u stvari uopšte nije tako. U Svetom pismu stoji da treba da budete savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Dakle, svi možemo biti savršeni kao i On. Ako se čovek vežba, može postati savršen, a kada je savršen, onda ima božansku prirodu. Svaki čovek je po prirodi miroljubiv, čist, dobar. Osobina da bude zao nije mu data i zato je neprirodna. Pri meditaciji se podsjećamo na tu činjenicu i koncentrišemo se na svoje čisto božansko ja, koje odgovara našem prirodnom statusu. Ako su ljudi dobri, zašto onda lažu, kradu i varaju i ratuju? Zašto se okreću jedan protiv drugog? Očigledno je da dobro u njima ne može u tome da ih spreči. Zato, ko traži rješenje u sebi, traži ga na pogrešnom mestu. Mi nismo odvojeni od svog uzvišenog ja, mi smo grehom odvojeni od Boga. Ernest Winter, doktor prava i stručnjak za međunarodna pravna pitanja. Od 1968. do 1975. imao je vodeće mesto u službi Ujedinjenih nacija. Moja najveća briga je usmerena porastu interesovanja za dalekoistočnu mistiku. Njihove metode se uvlače i u hrišćanske crkve i grupe. Na taj način se pokušava ispuniti vakuum, odnosno čežnja za religioznim iskustvom.
Široko rasprostranjena New Age filozofija pogrešno uči da se hinduistička duhovna iskustva mogu uskladiti sa hrišćanstvom. Žalosno je, ali istinito, da predstavnici crkve uz pomoć literature, propovedi, radija i televizije podstiču praktikovanje hristijaniziranih hinduističkih tehnika. Ljudi iz hrišćanskih crkava dolaze često kod nas. Oni su stekli duboka duhovna iskustva sa Bogom i to uz pomoć meditacije. Mi smo danas došli dotle da svoju veru zasnivamo na iskustvu. Ako naše iskustva i osjećanja nešto okarakterišu kao vredno, pravo i dobro, onda je to po našoj proceni automatski merilo za apsolutnu istinu. Pritom nije važno da li duhovno iskustvo dolazi od Boga ili njegovog protivnika. U tome je neprijatelj postao pravi majstor za prerušavanje. Racionalno zaključujemo da Sotona i demoni ne postoje. To su psihološki fenomeni za koje je nadležan psihoterapeut. I tako se ljudi, ništa ne sluteći, otvaraju za iskustva iz područja okultnog. Isus, koji mi se kod intenzivnih meditacija obraćao, davao mi je vizije i doživljaje koji su bili neopisivo lepi. Čuda i izlečenja koje sam videla bila su toliko ispunjena i prožeta ljubavlju da sam bila ubeđena da mogu doći samo od Boga. Jednog dana sam ipak shvatila da ne posjedujem nikakvo apsolutno i objektivno merilo po kome bih svoje iskustva preispitala. Postala sam svesna mogućnosti da su moje osjećanja i možda žrtve neke tajanstvene i rafinirane manipulacije. Zato sam odlučila da se informišem u Starom i Novom Zavetu. Tako sam shvatila da imam sasvim pogrešnu sliku o Isusu Hristu. Ako duhovni život izgrađujemo na osjećanjima u ekstaziji i subjektivnim iskustvima, onda gradimo kuću na pesku. Naš odnos sa Bogom treba da bude izgrađen na solidnom temelju poznavanja Biblije. Mislim da duhove treba da ispitujemo tako što ćemo čitati i proučavati Bibliju i da pritom svoje iskustva ne cenimo više od Božje reči. Biblijska meditacija znači trezveno razmišljanje o Bogu Isusu Hristu, odnosno o njegovoj ličnosti i njegovom delu. Uslov je da Božju reč poznajemo i sledimo. Mnogi katolički manastiri i protestantske škole uveli su način meditacije koji je veoma sličan sistemu joge. Neki odgovorni predstavnici crkve sa velikom dozom nade gledaju na daleko istočni misticizam. Oni veruju da će se na taj način mrtva institucija ponovo vratiti u život. Pre izvesnog vremena pratio sam završne ispite na jednom većem teološkom fakultetu u SAD-u. Bio sam iznenađen alarmantnim uticajem istočnjačkih ideologije. Koristili su se pojmovi poznatih tehnika meditacije. Radilo se pomoću biofeedbacka, autosugestijom, autohipnozom i sličnim metodama da bi se postigla duhovna i duševna stabilnost. Opasnost za studente ogleda se u tome što profesori koriste hrišćanske izraze da bi opisali dalekoistočne tehnike. Jedan profesor koji je uveo takozvane hrišćanske meditacione vežbe pozvao nas je da svoj duh ispraznimo. Kod ove meditacije treba u sebi da stvorimo izvesnu predstavu o Bogu. Vera u moć našeg duha da stvorimo realne predstave u mislima potiče neposredno iz hinduističkog učenja. Tvrdi se da je sve što postoji iluzija ili maja. To je nova zabluda transpersonalne psihologije koja nalazi sve više pristalica i u religioznim krugovima. Mnogi veruju da će bolje slaviti Boga ako pred sobom zamisle njegov lik i da na taj način mogu uticati na ispunjenje molitve. Stvarati materijalnu sliku Isusa Hrista u mislima i klanjati joj se podjednako je idolopoklonstvo, kao kada bismo napravili njegov lik od kamena ili drveta i klanjali mu se. Prisiliti Boga da u nekoj situaciji deluje ili da ispuni neku našu želju koju sam zamislio u mašti je nezamislivi pokušaj da se njime manipuliše, da on uradi ono što ja hoću, a da to ne priznam. Daleko istočni misticizam nije prodrao samo u hrišćansku crkvu.
On danas utiče i na svetsku politiku. Bezbrojne New Age grupe pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija šire svoju filozofiju po celom svetu. Odgovorne vođe i zastupništvo Ujedinjenih nacija podupiru ovaj pokret. Ujedinjene nacije imaju sopstvenu prostoriju za meditaciju koju vodi guru Sri Chinmoy. Čak i Pentagon u SAD-u ima prostorije za meditaciju. Leland Stewart, absolvent sa Harvarda, rukovodi savetom Jedinstvo u različitosti. Ovaj savet je osnovan zaključkom Generalne konferencije Ujedinjenih nacija 1965. i predstavlja jaku vezu sa pokretom New Age. Savet Jedinstvo u različitosti je telo koje koordinira u celom svetu rasprostranjenim pojedinačnim organizacijama. On radi na planovima za budućnost koji na celoj zemlji predviđaju jednu jedinstvenu organizovanu energiju mreža na celoj planeti. Stewart je 1982. uspostavio vezu sa Glennom Wilsonom. Tako je obrazovan širok front koji radi na ujedinjenju svih religija u jednu jedinstvenu. Na čelu je zamišljen vođa svetskog ranga i autoriteta. Krajnje sam zainteresovan za usklađivanje svih religija. To ne znači da mora da nastane nova religija. U pitanju je univerzalni prikaz religioznosti kojim je moguće ujediniti sve kulture, sve religije i sve rase. U ostvarenju ovog cilja, Ujedinjene nacije igraju važnu ulogu zbog svoje veze sa mnogim narodima. Svaka grupa u okviru pokreta New Age u isto vreme nastoji da stekne naklonost Ujedinjenih nacija. Naša organizacija je zastupljena u Ujedinjenim nacijama. Naša kancelarija je tamo već oko 5 godina. Prisustvovali smo redovno sednicama Ujedinjenih nacija. Mogli smo da praktikujemo meditaciju i da imamo joga treninge. Kako je to moguće? Pretpostavljam da to ima veze sa uticajem jednog odgovornog čoveka iz Ujedinjenih nacija. Mislim na Roberta Muellera. Stalno je naglašavao da je zadatak Ujedinjenih nacija da podupire sva nastojanja oko socijalnog izjednačavanja i uspostavljanja jedinstvene svetske vlade. Ne verujem da bi Ujedinjene nacije mogle da obrazuju jednu takvu vladu, ali ona je uticajna organizacija koja ovakav poduhvat može snažno da podupire. Pod njenom zaštitom došla bi do izražaja i beznačajna grupa. Ujedinjene nacije i njene članice koriste prostorije Brahma Kumaris univerziteta u Indiji za održavanje konferencija o svetskom miru i jedinstvu. Delegati celog sveta i važne ličnosti dolaze da razmene mišljenja i da nađu mir i spokojstvo za sebe. Ova iskustva im pomažu da predlože nove zakone koji će omogućiti mir u svetu. Šefovi država odobravaju te predloge i daju ih Ujedinjenim nacijama kao praktičnu pomoć. Uveče se prostorije Ujedinjenih nacija često koriste za New Age predavanja i razgovore, meditacije i kurseve prosvetljenja o putu u jedan bolji svet. Vodeće ličnosti se pozivaju na meditaciju i angažuju u mnogim akcijama, jer je sve to deo ispiranja mozga. Sve to služi za širenje vizije o novom svetu i novom dobu. Ovaj politički guru sistem dovodi u opasnost naše demokratsko društvo. U najmanju ruku ograničava slobodu i sigurnost i predstavlja ozbiljnu pretnju celom svetu. Verujem da delovanje gurua priprema svet za neku vrstu političkog fašizma. Činjenica je da nas neprimetno pripremaju za potčinjavanje jednom stranom autoritetu. Trenutno smo preplavljeni ezoteričnim izrazima kao što su proširenje svesti, spiritualni doživlje osjećanja, utelovljenje, kosmička energija, vibracije itd. U zapadnom svetu se ove reči često koriste, pa tako vrše duhovni uticaj na nas, menjaju našu svest i dovode nas u stanje u kome se intelektualno pripremamo za pokoravanje.
state, if you'd like, and prepares our intellectual functionings for this surrender. More than ever before, Izgleda da je svet više nego ikada, kako u duhovnom, tako i u emocionalnom pogledu, u opasnosti da se počini nekom darovitom vođi koji zaplašenom svetu obećava mir i blagostanje, svetu koji drhti pred ekološkim i društvenim kolapsom, međunarodnim finansijskim haosom i nuklearnim holokaustom. Poznati predstavnik pokreta New Age, Benjamin Creme, tvrdi da je od dolazećeg vođe sveta opunomoćen za publicitet. On je 82. u novinama širom sveta na celim stranicama objavio dolazećeg spasitelja sveta. Milioni ljudi su bili ispunjeni novom nadom. Na jednoj konferenciji za štampu u Los Angelesu Creme je objasnio kako bi se taj Hristos pojavio. U međuvremenu je opšta istina da se nalazimo na početku novog doba, ere Vodolije. Ne smemo zanemariti činjenicu da sve velike religije očekuju dolazak velike vodeće ličnosti. Hrišćani očekuju povratak Isusa Hrista, moderne struje muslimana čekaju na pojavu velikog Madija. Budisti očekuju pojavu Bude, hinduisti računaju sa povratkom Krišne, a Jevri još uvek sa dolaskom svog Mesije. Danas želim da govorim o dolasku jednog ovakvog učitelja. Hrišćani očekuju pojavu vaskrslog Isusa sa ranama od eksera na šakama i stopalima. Pristalice gurua čekaju dolazak gospodara sveta koji doduše ne tvrdi da je Isus lično, već posljednje utelovljenje Hristovog duha. On će posjedovati duhovne sile da to dokaže. Istovremeno će se na celom svetu dogoditi stotine hiljada spontanih izlečenja, da bi se to potvrdilo, ako bi to bilo potrebno, da je sam Hristos ponovo došao. Dan njegovog dolaska bit će najistaknutiji događaj svih vremena. Jednog dana će sve radio i TV stanice celog sveta biti povezane. Na našim ekranima vidjet ćemo neobično lice tog čoveka, ali on neće govoriti. Njegove reči će se u tišini utisnuti u naš duh na našem maternjem jeziku. Ovde jasno dolazi do izražaja značaj proširene svesti, koja se postiže kod joge ili neke druge meditacione tehnike. Jedan poznati naučnik je mozak opisao kao mašinu koja može da upravlja bilo koji duh. To znači da je u jednom izmenjenom stanju svesti veza između mozga i duha, koja u normalnom slučaju uključuje mozak, oslabljena. Tada može da se ubaci bilo koji drugi duh, da reprogramira moždane ćelije i ostvari svet iluzija. Taj drugi duh može da vodi na astroputovanja, neuobičajene paranormalne moći i da podari još mnogo toga. On će nam zaista doneti veličanstvenu novu svetsku religiju. Njen najsvetliji zadatak biće proces koji se naziva ezoterična inicijacija. Time ćemo biti preneseni iz čisto ljudskog okruženja u carstvo Božje. David Spangler, član odbora planetarne inicijative New Age organizacije u Americi, kaže da Lucifer nije niko drugi do Hristos. On nas osposobljava za našu sopstvenu mesijansku poruku i da je to konačna satanska inicijacija u novo doba. Hristos, koga najavljuje Benjamin Creme, možda i nije svetski vođa i donosila svetskog mira, ali nema sumnje da se svetska pozornica priprema za ono što Biblija naziva apostazom ili velikim otpadom. U tu scenu nas svojim nastupom uvodi onaj koji glumi Boga. Biblija kaže da će taj prevarant doći pre povratka Isusa, pravog gospodara mira, koji će zatim vladati 1000 godina. Mešavina nauke i misticizma je danas u punom cvatu, a gorak plod će biti nova svetska religija velikog diktatora, koga Biblija naziva Antihristom. Današnje oživljavanje hinduizma i ideologija o novom boljem svetu, što sačinjava srž pokreta New Age, ima zapanjujuću sličnost sa Hitlerovom nacionalsocijalističkom idejom. Nemačka se 20. i 30. godina socijalno i ekonomski nalazila u beznadežnoj situaciji i čeznula za vođom koji će izvući iz ponora.
Čovek koji je to obećao bio je Adolf Hitler. On je tvrdio da ga je Bog poslao da uspostavi 1000-godišnje carstvo mira i blagostanja. Izmanipulisana njegovim sugestivnim sposobnostima, cijela nacija mu se pokorila. Hitler je bio opsednut okultnim silama, a masa je sa mističnom verom sledila njegove čudovišne ideje. Staroindijski kukasti krst Hitler je uzeo kao simbol za svoje poglede na svet. To je i danas hinduistički simbol snage i nalazi se u mnogim indijskim hramovima. Milioni Nemaca su se pokorili Hitleru kao da je bio Bog, da bi umrli za njega i njegovu ideju. Za mnoge je to bilo isto kao kod pristalice sekte Jim Jones. Uzrok tome je oživljavanje misticizma u celom svetu, pomešano sa psihologijom, a prikazivano kao put ka samospoznaji i razvoju. Tu spadaju autohipnoza, joga, TM, pozitivna misao, duhovni trening i druge tehnike vizualizacije i dinamike uma. Naše društvo je mnogo prijemčivije za duhovne zablude nego što je to bilo u Hitlerovo vreme. Ispunjen beznađem, svet i danas traga za nekim duhovnim vođom. Zar čovečanstvo iz svojih grešaka nije ništa naučilo? I odgovarajući, Isus reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Tada, ako vam ko reče: evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte, jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najpre otpad i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog, pokazujući sebe da je Bog. Isus mu reče: ja sam put i istina i život. Niko neće doći k Ocu dok kroz me.